Cocomi Amadi Cocomi Women's Wingi Thomi Sing Nasi Horaga Relief Camp Mafam Hongduna Ahing Lekpa Houragani Nasi Ahan Boyna Saziwa Relief Camp that Lagani Hina Cocomi Maikadiki Kangalagli Cocomi Gilising Makada Tongan Relief Camp ta Leba IDP Singna Makoina Taliba demand Sing Fangana Bahiduna Lamboy Kongnang Kong Community Hall da December Madagi Lieutenant Chatarakiba Relay sit-in protest Nashiga Taraga Numit Taramatholi Sure sit-in protest at the Comari Lena Cocomi convener Kurizam Atobana Pomi Sing the Haikivada Lingana fails a home tona IDP Sing Bo Masagi Mayum the Hanjan Hangani Hivagi Piki Batazabadu Nasifaba on top with a butt late day Chataraliba sit-in protest could take a numit Paraga Lakivani Adobo Ta si Logataba Numit could matwini Katang Hashlagli sit-in protest Asigi Manung Chanasu Governor Chief Secretary the IDP Sing Taliban demand asi Tabak on top in a numit couldn't give memorandum Bishin to Lakivani, the Wota, see Loyalty Fawdi, sit in protest Sataki Gani. Masida Mari Lenova sing na Toga Tabak sing Mapumpana to Viraktrabadi, Kongzang, Kansilakani. Imaivel sing na Kutapai Bomaira, say Mabun, Olhalaknava, Sinbigano. High Kibaka Leva Sigi the Mang Tana, Sonto Pirakadaba, Miamna Tazaba Tamliba, bureaucrats, officers sing so Makut Chinglaga, relief camp to Ahing Lehenna Bahonagani. Masigum Kongtang si Lauro Trinidad Masama Kana Toga Tabak sing Packet View Haiki Lena. India President Kinumit Nini Manipur Kongset Company Lena. Cocomi convener Cocomi convener na Makatarduna Haiki Fada. President gave Manipur Kongset the Sida Hayang Pantoka the Riba Nupilan Gitorum da Saruyabaga Luna, Lanzena Duna Ladiba IDP sing Unarambani Hibasima, Chautoxan in Haini Adobo. Miyama Wibaki Hak Amata Fangandaba, Isagiram Damda, Chatoxas in Yadan Lady Bus sing a shake up the Yingson view. President Unagado River Praza sing fundamental rights sing Pidana Ladybird ni Hivasi Kangmap Toi Haiki. Mahaki Kongsada Sida Miam Giapam Busing a sim Mapumpana Tabata on Topigado Libra, constitutional rights Isagi Iram Damda, Channing Mafam Chatpayahandana Tamlibashi, Yahan Bigado Libra Haibo Wang Hangladuna, Karigumba Paukum Natraga Miamgi rights of the Piram Dana Chatkivatarabadi, Mahakasi Equigi, Makukni Haibangam Loy, Torum Kaktamak Yarum Laga, Chatkiva Yaroi, Haiki. President of Manipur, the Lakmatamda, Manipur Sigi, Maruene India ki Constitution ki head Oiriba, India the Leriba, Praja Lak Karor Chamaga Nifu. Humdoi Mari Shuba, Praja Singha Sigi fundamental rights. So within a Pangangani Constitution of Piriba, Equigi rights, obligation Kudimak, guarantees Kudimak, so the Yongani Haidana, Madupuna Magadugi, Lebang Mapu Weriba, Constitution ki Mapu Weriba, fundamental rights ki Mapu Weriba, India ki President na Manipur the Lakmatamda, was using Manipur da Constitution ki Adu Lava guarantee Singadu Yorokte Habase, Mama Sasu Kamam Tway.